Pri Aroni in pa pri Ibici gre za povsem klasično avtomobilsko prenovo. Takšno, kot jo vse avtomobilske znamke ponavadi naredijo po kakšnih 3 ali 4 letih življenjskega obdobja posameznega modela. In tako kot smo danes že navajeni, tudi pri Seatu niso prav pretirano popravljali teh avtomobilov. Ampak tisto, kar pa so popravili, je pa zelo, zelo zgovorno in nam kaže, kaj se dejansko dogaja v tem avtomobilskem razredu. Najprej si poglejmo Arono, zato ker ta govori bolj na glas. Ampak pri tem najprej poudarim, da to, da so črke zdaj napisane s pisano pisavo, ne pa več stiskano, no, to ni tisto, kar želimo povedati. Ampak da bomo lahko slišali zares, kaj nam želi Arona povedati, moramo najprej pogledati k drugim avtomobilskim znamkam. Naprimer k Peugeotu. Ko so prenovili model 2800, takrat povedali, da so naredili analizo. We may have been criticized for the fact that it was more a crossover than an SUV. Our clients tell us that they prefer to have the feeling of a real SUV. Povsem iste besede so nam dali tudi pri Toyoti in pa recimo tudi pri Fordu. In danes nam iste stvari, ista sporočila pravijo tudi pri Seatu. So before, in the previous one that was launched in 2017, the fog lamps were down there. Now we've put them up, which gives more character and more robustness to the Arona. More status. Yeah. But why do we need an off-road looking car which is not an off-roader? Well, we need it because it's in terms of design, in terms of feeling. In cars must have a personality, must have a character. They must not be simple. They must have an idea behind. You know, trends change, design must evolve, and which is something also very great for someone that drives a Seat. Arona ima torej po novem dva obraza, novega, bolj terenskega, bolj statusnega in pa tistega klasičnega, kar pri tej vroči španski znamki pomeni bolj športnega. Ampak ali Slovenci trendom sledimo? Ja, upamo si skoraj staviti, da smo Slovenci bolj tradicionalisti in bomo bolj se odločali za bolj enostavno različico. Bolj športno. Bolj športno. Naslednja zgovorna noviteta pa je tako imenovani Travel Assist. Gre seveda za sistem, pri katerem samo z enim klikom, samo z eno tipko vključimo tako aktivni tempomat, kot tudi sistem ohranjanja na sredini voznega pasu. Mora pa biti jasno, da Arona s takšno klasično mehansko ročno zavoro ne zmore ponuditi tako kompetentnega Travel Assista kot recimo Leon, ki bo v jutranjih zastojih tudi sam ustavil in samodejno speljeval. Pri Aroni in Ibici bo potrebno voznikovo nožno posredovanje. Ampak lahko pa tudi v teh dveh zgolj vsebinsko osveženih novincih najdemo številno izredno moderne sisteme, še posebej tiste, ki so všeč mladim. Ne smemo pozabiti, da je znamka Seat vstopnica v družbo Volkswagen. Več kot 50% kupcev namreč prestopi iz drugih znamk. Torej znamka za mlade oziroma za mladostne. In takšna znamka mora imeti dobro povezljivost z mobilnimi telefoni. Seveda to pomeni, da lahko v novih prenovljenih Ibicah in Aronah svoj telefon brezžično napolnite, brezžično deluje tudi Apple CarPlay, ampak z avtomobilom, v modernem avtomobilu se moramo z avtomobilom pogovarjati. Zato našo asistentko seveda pokličemo, brez da bi karkoli bilo treba pritisniti, rečemo preprosto hola, hola. ¿Qué desea hacer? In ona seveda vpraša po špansko, kaj pa želim jaz. Seveda jezik lahko nastavim tudi na angleščino. Por favor, busca restaurante chino en la cerca. Seveda, slovenščina še nekaj časa pa ne bo na voljo, zato ker je odvisno od tega, koliko Slovencev bo takšen sistem uporabljalo. Pametni mobilni telefon pa nas na avto veže tudi na daljavo. Takrat, ko ne vozimo, nas v avtu sploh ni.
So what can you do with an app? Well, actually, you have the Seat Connect app, which gives you a lot of details about the car, even if your clothes are open, windows are open, lights are on or are off. Also, you can have the driving data from the last run you had, the average speed you had, the during time, the average consumption, which is something actually nowadays very useful. The data that accountants in the companies need. Exactly. Also, if you get out of the car, you go to a restaurant and you forgot to lock your car. Well, you go to the app and you go to lock, you put your PIN, which is private obviously from each consumer, and you ask the app to close the car. And the car goes and closes. Okay. There we go. And if somebody is walking around the car, something is walking around the car, you can let them know, don't touch my car, look. Don't touch my car. You see? You can tell them to... I won't touch. Prihodnost Seata je seveda električna. Kmalu pričakujemo električnega Borna, a nosil bo značko Cupra. Seveda gre za Seatovo znamko, ki se bliskovito vzpenja vse posod po svetu. Znamka Cupra se je odlično prijela v Sloveniji. Lahko povem, da je model Formentor pravzaprav res uspešnica. Prekosil je vsa pričakovanja, interes je res ogromen. In mislimo, da tukaj v prvi vrsti govori v prid nakupu dizajn, ki pomeni res nekaj svežega, novega na slovenskem trgu. Se mi zdi pomembno, da je ta model dostopen tako tistim, ki pravzaprav si želijo imeti lep avto, kot tistim, ki želijo seveda tudi zmogljiv avto. Če vas ta vroči Formentor še ni okužil, ne bo nič narobe, če preverite, koliko ste nanj imuni z vašim naslednjim klikom. Ampak naj vas spomnimo, da so vroči dizajn in pa dinamične vozne lastnosti osnova vseh modelov obeh znamk iz Barcelone, pa čeprav gre za SUV ali karavane. Poglejte, kaj so povedali naši testni vozniki iz vrst gledalcev.